Pozdrav ljudi moji, danas snimamo Brawl Stars. Zbog nečega se epizoda nije snimala. Nije se zima kad sam dobio Janet, ali kao što vidite dobio sam Janet. Vidite kako izgleda. Ja idem sada je podići na 5 ili 10 rank. Vidjet ćemo kako bude išlo. Da ćemo vidjeti koji ćemo rank podići. Idemo sada igrati sa mojim drugom. Idemo igrati da dođemo do 5. do 10. ranka sa ovim Janet Brawlerom. Tako se on zove. Počnemo game. Ovaj Janet loša je kada spemaš. On je dobar na blizini kada spemaš. A na daljini nije. Na daljini trebaš pričekati, pa onda nacijeti. Ovako. To, bravo, bravo. Sad će ovaj skočiti. Ne, ja sam umro. Sad vam trebalo da skočne. Vidova se jumpu. Pametan. Još 3 znači dobit ću plus 4. To sad je showdown, znači plus koliko? A ne, GG. Bili su previše jaki. GG. Plus 7 trofeja. 4. Završili smo rundu, idemo početi novi game. Već 7 trofeja, ovo super, ide skoro na rank 2. Još 3., 2., 1. mjesto i ja već na rank 2. Unčio sam konačno Sada nam ide ljudi dobro. On je moj drug. On se zove Hamo. Tako ga ja zovem. On je umro. Ja idem gore bježati. Gore vidim Fenga. On me ubio. Bježi, bolje ti bilo. Bježi ti, bolje ti bilo. Ja letim ko ptica selca na njem. Bibi. I se zove Peop? Nemoj me, molim te. Znači to su 3, 1, 2, 3 ti. To je bukvalno svi timovi. Štit me, Hamo. Sad si morao. Sad će on zaleti. Ko? Neće bude mu sljedeća meta. Oh my. Onda save zadnji moment. GG, Hamo. GG, dobro smo igrali. Pa dobro smo. Vidimo koliko su bili jake, evo ja već drugi rank. Idemo na, treba biti ili do 5. do 10. Od 5. do 10. Da bude dobar rank. Ovdje imamo 2 ova boksa. Šta pričaš? Jedan boks. Jer nam je
riskuješ. Riskiraš tada svoj život. Šta stavljaš dislike, ženo? Jesam žena, ne. Jesse! Hoćemo to biti peti, a... Koliko si izgubio trofeja puno? 5. Jedan problem. Ti kak nastaviš izgućeš. Mogu maksimalno izgubiti 5 trofeja. Ti si Surge Protector. Kontaž. Surge zaštitni kontaž. Mene će, da me se ubije ublame Max. Aj, GG. Pazi. Imaš Bonnie, Maxa, Gusa. I pogledajte onaj prošli video na kanalu. Pogledajte gdje govorim kako ću kupiti Gasa. Kad budem imao ovih 200 pregleda ukupno na mom kanalu. Letim ko ptica selca. Ne, kupi gemove, budi najjači Surge. Sad imaš duplo više gemova, ali power cube-ova od nje. Bravo, bravo. Ovo je bilo lako. Imamo malo trofeja. Idemo još jedan game. Kupi ovaj šut, već hoće da vidi Gas. Ti riješi ovog Surge-a i Gasa, ja ću Gasa iz... Pa se ovaj novi brawler Gas je baš jak. Pa mislim, on je support. Ako niste znali, možete vidjeti, on je support. On nije damage dealer, on je supporter. On nije dobar protiv tankova. Da, uopšte nije dobar. Ali on dobar u 3 rundama. Jer onda on zaštiti vaše teammate i onda on bude, onda na primjer ako je game grab ili bounty, neko ima u game grabu 10. I sada on došao vam do baze, a imate još 5 sekundi. A ti si low health i onda te on zaštiti i ti ste loš. Ljudi, ako niste znali da Eve puca jaja. Da poslušajte mog druga kaže YouTuber koji vam pogledao da puca ova Eve, što moj drug Hamo govori ta tu šta već biljka šta god je, da to puca jaja. Najlogičniji brawleri su Shelly, Bull, Brock, Colt, šta još, Daryl, Daryl. Hoćemo li gem grabiti ili ćemo duo? Može. Vam kažem,
vidite njega sada na ekranu. On će biti, ako bude često prigleda mom kanalu, on će biti moj. Pogledaj šta radi. Stavi 2 prsta iza leđa, jeste mali. Idemo gem grab. Idemo, na primjer, ovdje bi bio dobar gas, zato jer bi on, na primjer, kad bi ti bio gas, kad bi ti bio, onda bi zaštitio mene sada da ja ne umrem. Kad bi bio, a pošto nisi... Hilo je moj teammate. Ja sigurno umirem. Pazim se. Vidi ga. Hvala ti puno, moj teammate. Ne ubija me. GG. Koji si ti rank? 16. 18. 300 trofeja imaš. Kojeg bi ti brawlera mogao? Ima... Tebi je Nita preopće. Kad ti prije sam 15. rank? Uzmi ili Griffina, ili Squeaka, ili Edgara. Ja sam Squeaka. Jer je on tvoj sretni brawler. Priznaj. Mi otvarao bokse prije što sam počeo snimati. Mi otvarali i dobili njega. Ne, ja sam umro, imamo gasca u timu što je perfektno. I sjećaš se, Hamza, onoga što smo rekli? Sjećaš? Da, sjećam se kanala. Ono kod tvojeg kanala. Što ne znam da će biti tako, ali... Ola me ubila, Lola i Griffin. Sad sam ja Janet. Uala i lo. Vid ga, ubi me mali. A iskoristi svoj ultu. Ovaj Janet je dobro izdalek. Da. Ovaj Byron Snike Coila Extra. Imam ga na jednom akauntu. Leti ptica. Tu hitao sam ih 3000. Rađabo tu kada... Idem po letko ptica selca. Hajde! To! Hajde! Siđi! Ovga! To! Bježi!
Džambro, bježi, bio li živ? Bić ga je lik za zove Lagon Doktor. Vjerojatno je napravio akaunt kad se bio kupiti u shopu Byron. Već 4. rank i nije prvo do 5. ranka. Jer bi epizoda trebala... Kenane, je li to od današnjeg videa? Pa, hajmo da probamo na 5. rank. Mislim, mogli bi. Na 5. da je podignemo. Šta misliš, Hamo? Hoćemo i na 5. rank. Hajde ti odlučuješ kraj epizode. Hoćemo li ne, nećemo do 5. ranka, ali ćemo ostaviti ovako na 4. Da probamo pobijeti još jednu rundu. Hajmo. Ti uzmeš Srđa jakog. I uopšte moj klub Try Hard Army i nije na ovom akauntu naravno, kad sam takav. Stalno ide na drugi akaunte. Uđite u moj klub, ima još 4 mjesta kako sam ja gledao, 4 ne znam, ja mislim da 3, još 4 mjesta koji igra bilo Stars Nekuđe ili neki izađe iz nekog starog kluba. Zato pa da budemo zajedno u istom klubu. I mi imamo tu spamera, on spamer, on je baz i mene ubili, ali ću ja njih da ubime. Ne ubio me. Nemoj blizu Zenit. Dođi mi. Ne! Bjež, Hama, bjež, kup gemova, bjež. Letim ko ptica selca. Ne, dobio je zaštitu, onu svoju ludu. Ne, pobjeće. Ne, iskoristio sam svoju ultu. Ne! Sad će se 5, 4, 3, 2, 1, 0. Izgubili smo. Ko je izgubio trofeja? 3. U kojem si ti minusu? Veliko. Left. Nisam koristio iz nekog čudnog razloga. Ljudi, ja moram ići, pa se čujemo u sljedećoj epizodi. I to od ove epizode, subscribe, like i uključite notifikacijama, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!